Bizning aptekada hozir xalq keng gil so'ray turgan dorilardan Arbidol protivirusining boshqa butun turlarida bor, Arbidol yo'q. D vitamini bor. Boshqa ismda но sostavi D vitamini. Aspirinlar bor. Paracetamolning qiymatliroq formalari bor, ushsizli variantlari bitdi. Ham boshqa saqlanish choralari, maskalar bor, deyalari qiymat tugul. Перчаткалар бар бүтін түрлісіде. Диз средствалар бар. Алар біле үзіклік yok. Антибиотикларның врачлар яза тұрған азитромицин білен пока үзіклік келіп туды. Аны шу шыдыратына ішінде қайтырға тиеш. Маркировкалы товарлар білен болғанын сату мүмкіндігі қайбір даруларда ауырлық тудыра. Аны вопрос дәулет көлемінде решаться ителәди, яңалыкларда әйттеләр. Һәм бездә дә шулай булгач киләчәктә аның белән проблема булмас дип торабыз.